Athĩnjĩri Manga ngwatanĩro ya Nkobo Pastors Fellowship bamwe na biashara Mankobo matongoretio ni Bishop Richard Gashangi ni macokeretie Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nkatho kiri igeria ria uria gutigira atongoria makaunti mirume na thiri. Mariuga mari na wĩtĩkio nyuma ya kiumia kimwe monto makabua na mauria gavana Kwĩra Mwangaza atikathikirie antu maria matikwenda ngwatanĩro miru. Mutugi Kare nacio tariria program chetu cia kanisa chetu cia within Nkobo cionthe gatuingite nikenda tukomba kugwatanira, tukomba kurombera county yetu na tukomba kurombera makanisa chetu na nthiguru yetu ya Kenya Trans kwa maromba jaja jate kwa limitendi ya kikiri kanisa chetu tukarombera Nyamĩrũ county. Ni gikundi kia athĩnjĩri ba Mũrungu kuma muciji wa Nkobo bakigwatana na biashara bataoni eji aria berigiri kiumeke kuthithia mĩcemanio maromba muciji bakiuga mbere mabarenda kurombera kaunti eji ya Meru iria ithirite na ngucanio nyingi gatagatĩ ka MCAs na ngabana na kingi bagicokeria mũtongori wa Mũgongo Dr. William Ruto nkatho wamwe na munini wa Rigathi Gachagua nikiria bakuga batikumama ni botigira ni bogucura ntaira kaunti eji aunjia bakiuga nandi ni tokeromba ria uricoketwe na kinya bakiuga ukigita biumio biere bakathithia mucemanio jo munene jo gucokeria Mũrungu nkatho ni kugwatithania atongoria bakenda mukari wa Meru akaditurwa ngugi. Nitwije kwethirwo kwina changamoto cia assembly na governor bati tukwenda gucokeria mwathani ngatho nuno nginya tukiona kuona ati president wetu urwendete nthiguru iji Dr. William Ruto akia deputy o ngugi ya gucokania Meru turona ni romba letu nuno turomberete county iji na mwaka thaini twendete na kuromba na tugeta na mbere kuromba na twina wĩtĩkio ati in the next 1 kana 2 weeks mandi akethoro ya kubua ndi muno na deputy wawe na tukirombaga ngavana wetu na MCA bugachemithania kiria tukwenda ngwataniro ikio tutwire kuromba na ikio tukuromba kinya na Arua itukwenda MCAs bugwatanira na ngavana wetu nikenda Meru ikomba kuona maendeleo na ikomba kala bwega kwa hiyo tukwirigira tugithana mbere tukirombera thirikari iji ndene michemanio yetu ni kiumia giki kionde kwambira tariki 11 tuikinya kumira tariki 15 turike michemanio iji tukiatena mucemanio wengi munene wa gucokeria Mũrungu nkatho no tuketha tukugwatana na thirikari ya Meru iketha kugwatanira twambirie kuona maendeleo mashinani. Tunaenda kuga atiri twita atongeria bandini ba kanisa niturombete na arabo kare akwere ano twitayari gukara nabwe na bwana tuburombere na batu tubwekirira na tumwirira bogero gwita mbere gwita atongeria ugitongagiria kaunti iji muthiene Bwirimba Saura ni muthuji wa gisiasa na ugite na rutero rwa MCAs na rutero rwa ngabana ntere icio igire chibatu ikathiri na ngwataniro na kinya kiuria ngabana Kwĩra Mwangaza gutegera atongiria bamwe baria kwina we baria Mbwiri kuga no kabakurira ngabana na batikwenda ngwataniro turuga kuma na Arua bakeria kwithu baretikanirie kugwatanira batu antu ba Meru tutikwenda kuona saidi ingi itigwatanirite ethu betikire kugwatanira ibagwatanire Meru itembere kwina antu batikwenda ndu ejithira na tukera ngabana kairi kuri antu batura kuria kwa bamwira Meru ri thongi na Meru itithongi antu baba baumaga bageta kwa ngabana betala kona kira bakuona na ikio kuona antu baba nduko tionde methu ambe kwa ngabana kenda bona kira bakuonerwo beja na nikio kuona ndu eji batikwendethira mwaka uturi ibakwenda ndureji endelea nikenda kintu kioneka na aria ngakura na ngabana tukikwirwo ri ukiambiria mantu jaja kairi antu baba ikirusi na go babeja kuri aria antu babeja bakuthiurukite please antu baba beke kandu bebere mwereku nikenda ugo yontu uwe ukenda bebere saidi yeku nikenda bakwa time ekuthithiuro kathi na ngugiro kaita kiripotera ndeto cia Weru ria kwa ritwa ni Mutugi Kare.